Maya payabak po kay kayungan. At sana po king kawalong aldo ning kay katampon nobena para king sanunidad ning Immaculado Concepcion. Siklod tamo po. Uli ning tanda ni Santa Cruz karing masama kay kami. Ikabos mo kami ginuming Diyos. Kilagyunig pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ngamo na kini o Espiritu Santo, aktakan mo king sala mo, din puso ding mapaminto kaya ka, at palablaban mo la king apining malasinta mo. Itubod ming kaya kang Espiritu, bang dumaton ing sablang nano. At ibayong ling mabilog ayato. Panalangin.
O Diyos, apepasala king puso rading mapaminto kaya ka, king sala ng Espiritu Santo. Ilugod mo po kaya kami, king yagyag na kami murin niting mal ay Espiritu. Mabiyasa king dapot, king matulid, at mitutula kaya king emunanon ligaya na, king uli ng Jesucristo ang ginumi, yanasa. Pamanisi. Ginukong Jesucristo, Diyos ang taong totoo, ipanglinalang mga timbus kako. Uling ikang Diyos ko, mabilog kong puso malsinta kaya ka. At ulining palsintan dakan lakwas king sablang nano. Pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko. O wala nanggang kayapan, nino ing menatiling minuri kaya ka. Mga pepatula, king pamigagana ka, pamangamano at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung sopan mo ko, king malagrasya mo, itatanto kong matibe, king ena ko miyuman mikasala. Layon kong lesyan isakwil, ing sabalang makayuli, king dapata emayap. Mga ipagkumpisal king ganap akapyadyan, ing ganaganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na mo man, ning maulaga ng bunga, ning mal apamaylas at pangamate mo king krus, at ning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo, mangganay tang grasyang ikabiye ko, at makapanatilang sumuyo kaya ko, ang gaking oras ning kamatayan ko, yanasa. Panalangin king Aldo. Itangan po. O kalinis-linisan a Birhen, kigling emiritkan kasalanan, at iba't nakitang kamumulan, ang kisap malinangkang alangdit mang dungis. O maligayang Birhen, amipno king grasya, at induning kakong Diyos, Reyna ding Angeles ang pontao, kimipnong kapakumbaban, pupurian dakat gagalangan, anting induning mengabus kako. Aking bistat Diyosyo, tiro na ko king masapat abinang alimbawang pamalsintana. Kagalangan ampong pamanyawon, asukat kong iyain kaya ka. Uli nita, panigapu ko po kaya ka, king pagdalitan mong tanggapan, indaraon ko kaya ka, kaniting novena. Ikapit po, o kalinis-linisan na Birhen, ing matibe kanlungad ding palpikasalang mibabalik alub, at king uli niti, matulit ping bina, ing payampung kong dumurop kaya ka, ampat ikang indu ning pakalulu, mumalyaring kalunus, ining kalukan ko, ika po, kaypat ng Jesus, ing mabilog kong kapanaligan, king uyab na nita, mumalyaring pitulan, tanggapan ing matibe kapanaligan ko keka. Papagindapatan mo kong matungge anak mo, bankin lubos a kapanaligan, ayagkas ko naman keka. O Maria, patangal mo sa po kako, ing pangaindo mo, yanasa. King kataymikas sambilan tala ding grasyang buritang nabangnan, kaniting novena. Bapong Maria, mipnong kaking grasya, ing ginuwat tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at wanya pa naman, ing bunga na ningatyan mi Jesus. Santa Maria, Nido ni Diyos, ipanalangin kay makasalanan, ngayon at ing oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mipnong kaking grasya, ing ginuwat tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at wanya pa naman, ing bunga na ningatyan mi Jesus. Santa Maria, Nido ni Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at ing oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ningatyan mi Jesus. Santa Maria, Nido ni Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at ing oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ningatyan mi Jesus. Santa Maria, Nido ni Diyos, ipanalangin
kamatayan ni. Amen. Bapong Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, lumuan ka rin sa blang babay, at nonya pa naman, imbunga na ningatsan mo Jesus. Santa Maria, ang Ina ni Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at ing oras din kamatayan ni. Amen. Bapong Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, lumuan ka rin sa blang babay, at nonya pa naman, imbunga na ningatsan mo Jesus. Santa Maria, ang Ina ni Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at ing oras din kamatayan ni. Amen. Bapong Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, lumuan ka rin sa blang babay, at nonya pa naman, imbunga na ningatsan mo Jesus. Santa Maria, ang Ina ni Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at ing oras din kamatayan ni. Amen. Bapong Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, lumuan ka rin sa blang babay, at nonya pa naman, imbunga na ningatsan mo Jesus. Santa Maria, ang Ina ni Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at ing oras din kamatayan ni. Amen. Bapong Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, lumuan ka rin sa blang babay, at nonya pa naman, imbunga na ningatsan mo Jesus. Santa Maria, ang Ina ni Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at ing oras din kamatayan ni. Amen. Panalangin king kawalong aldo. Itangan po. O alang dungis at maslagayaldo, kanunumanan a Maria, makitutula ko po kaya ka, king in Diyos, king pangapalyari mong tao, ligurana ka king misnang degulan a grasya, magit at makalalo king grasyang akaitinanda, ding sabla angeles ampon santos, king kapamisanan ding ning kabanalan dat pangatuliran. Pasalamat ko po layong pagmulalan, ing malusok akalam, ning mal a Santissima Trinidad, alinugod kaya ka, keting pasabing grasya. Uli na po nito, papangain tuliran mo ko pong makayablas, king grasya nin Diyos, at ko sasayangan gamitan, kapilanman, king nanumang dewakan, ibayo may wari po ing puso ko, at pagkalub mo sa po kako, ing makasisi na ako sa iba't ngini, yanasa. Kapurian. Mariang pawang kalinangan, Mariang pawang leguan, eka kiyakitan kindungis ning manang kasalanan, eka kayakitan pindungis ding manang kasalanan, ikang ligaya ning Jerusalem, ikan tulaning Israel, ika ing kapurian ning balayan mi, ikan santungan dang yausan ding makasalanan. O Maria, O Maria, Birhena kapantas-pantasan, indong magpamakalulong, Birhen kang emimusingan ditman king pangapalyari mong tao, ipanalangin mo kay ginipa, ang patmong gayle ing anak na, ipanalangin mo kami. papamilatan mo kay king ginuming Heso Kristo. Panalangin. Itangan po. O Diyos, aking nguli ning kalisnisan, apangapalyari ng tao, ning kawagas-wagasan na birhen, mitang kakang mga intulid, apakasawtana, ning bukto ngay anak mo. Paniga po mi po kaya ka, king antining pepasubyan mo nemang emirit kan, king nanumang dungis, alang-alang king makataganang kamatayan na, ning malmong anak, pagkalam mo naman sapo kaya kami, king uli ning pamaminatana, ing makapakayagam kaya ka, kay bat niting biye, malinis at alang sala dit mo man, king uli na mo ning Heso Kristong ginumi, yanasa. Panalangin para kay Santa Iglesia. Itangan po. O Diyos, Ama ni balat kukumkum, karing anggang tao, balikdan mesa po, karing matamo mo pa makalulo, ingalipan mong Ipapa Francisco, ay nalalmong pastor, amimiral king mabilog akabinyagan. Pagamo-amo mi kaya ka, kinuguran meng grasya, banong apas ngawan king amanu, ampong may pailimbawa, ding panibalana, bayang miras king sadsaran, ding biye ay lanangga, kambera ding obehas a peniwala mo kaya. O Diyos, asantungan at tepangan mi, ampat ika po ing panibataning pakalulu, pakirandaman masapo ing panalangin na ning Santa Iglesyang manyawad lugod ampong pakalulu.
Mga ipanabang mo kaya kami, ingke donan mi kaya ka, alang-alang kang Yeso Kristong ginumi, yanasa. Kinagyunig pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Payapak po kay kayungan, kanitin ka doon Domingo ng Adviento. Yabe tala po ka rin kay katamang panalangin, ding mig-sponsor kayo ng nobena kung Makulada Concepcion. Christian Janet Borja and family, Chloe Binet Quito and family, JP Lagman at Sofia Dimaon. Pasalamat ng Sharon Lapus, Pilaw and Reyes family, Baby Ildefonso. Birthday Thanksgiving, Randy Basilio. For the past healing of Jennifer and Kurt Serrano, Maribeth Vargas, Warren, Noemi and Aaron Mangyo, Benita Fabian and Rolly Bayut. Para king speedy recovery ng Father Marius Roque, Bernie Mariano, Cecil Ang, successful operation ng Winnie Gutierrez. Antimurin para ka rin kaladuaking purgatorio, lalo-lalo na Domingo Senior, Maxima Natividad, Pasita, Rodrigo, Reynaldo, Herminio Senior, Jesus, Matilde, Francis, Martin, death anniversary, Gregoria, at Amaura Kate. Talakad tapot makyabe, ken dalita pamuklat. Sarili isa't yapat kaya tanggapla,
Oy pa, ngayon maglakbay kami king dalaning Advento, sa sindyan miyang pasibayo, ing kandilaning kapanayan, ing sasalanginan miya, ing kadwang kandilaning Advento, ing kandilang waganing kapayapan. Pagkalami kaya kami, ing kapayapan mo, kapayapan karing puso mi, kapayapan karing pibale-bale mi, kapayapan karing komunidad mi. Amen. Ilapit niya kanyang kaya. Yung tutong mo. Saan niyang bagyatong? Opo, ganyan na kanya. Kaya tampas kayo. Pasalamatan tala po ring menyindi king kakatamong Advent ngeni din pamilyana ri Mr. Larry and Mrs. Vilma Galura at di Mr. and Mrs. Diego and Mrs. Estelita Manalo. Palakpakan tala po. Dakal po salamat. King lagyuning igpa ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing ginumanatiliya ke kayo. At kay ka ang timurin. Maya payabak po ke kayungan. Maya payabak po ang Kaluguran kong kapatid, pasibay doon tangini, king Ginong Yesus, ing patawara na katamu, ingeta linugod at tinuking migit, malapit kayo. Iyag kastangan ngening, miyag nanagnan, ing kapanisyan, magkumpisal po king Diyos. may bayan tutu. At kay kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip amanuan dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito ay panigapuko, Santa Mariam Birhen, karing Anghel Ampon Santos, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamu, patawaran o ring kasalanan tamo, at idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming at subanua, lalapit ni ingal dopot ang ing ligaya, ning kekanganak, paningningane, ing kabengyan, ning manayang yatu. Mananasana ing agyag ning kasakiman, maging sumbagal ke kami, king tulang pakimot ka rin puso, ding magdulap kaya. Nakesana bubulagan ning dalumdum, panakit king kabiasnan, amangat mo king kaisipan, ding makatuklas kaya.
iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makirandam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ni Propeta Isayas. Nga nang sasabi ng kekatang Diyos, pamatulan nyo lo, rin taong kakong pinili. Pamatulan nyo lo. Pasiknangan nyo lalub, ding memalen, ning Jerusalem. Sabyan nyo karelo, king miwakasano, ing kasakitan adelanan do, at mi patawarano, ing kasalanan do, sapat na ing parusang binyeko karelo. Ing metong asiwala, kukulisak no, isadyaye para king Ginoo, ing metong adalan, king kakewan, king disyerto, gawa kong dalan amatulid, para king kekatang Diyos. Ing balang lambak, tambakan nyo. Ing balang bundok, bundukan patagan nyo. Ing gurul-gurul, pantenlo. Kanita ing ligaya ng Ginoo, mibulalagyo at ding sablang iti akit do. Ing Ginoo mismuyo, ing kaniti magsalita. Mukyat kaking mata sa bundok o masayang tubod ng Sion, isalita mo ing mayap abalita, isikan mo lang pamanyawos mo, masayang tubod king Jerusalem, magsalita kang masikan, eka tatakot, sabyan mo king balening Huda, king ingkayang karelang Diyos, daratang nyo. Ing Ginong Diyos daratang nyo, kambening upaya. Pasukwa na lo, kaya ring sablang lelangan. Darala na lo, ring taong kayang kinabos. Anting pasbul ni ingatane at ing kayang kawan. Ding malating tupo, kaya lang tipunan, karing takdeno, karinala kumunan. Dinggayin duro, kaya lang taryan, king mitmong kaingatan. Amano ning Ginoo. Ipakit mo kaya kami, o Ginoo, ingga na kamong kukupas, saupan mo ke, saat iligtas. Bakit mo ke kami, O Ginoo, hingga na kamong ikukupas, sa upan mo ke saan iligtas. Ing sasabyan ng Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo at kayang balayan, tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kayo, at kanito, king kaya katang labwad, manatili ing kaya kayang lingap. Ipakit mo ke kami, O Ginoo, hingga na kamong ikukupas, sa upan mo ke saan iligtas. Misagana, ingalang kupas alugod at katapatan. Mikawol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan, sumibol iba't labwad, at ing katuliran,
Matyo, iba't banwang matas. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingana kamong ikukupas, sa upan mo kesaan iligtas. Wa, ipagkaloob ning Ginoo, ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakaling kaya katang pupulan. Manimunaya kaya ka ing katuliran, at isa diyane ing kayang dalanan. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingana kamong ikukupas, sa upan mo kesaan iligtas. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingana kamong ikukupas, sa upan mo kesaan iligtas. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat, San Pedro. Pakamalan kong kakaluguran, eyo kakalingwan ini. Para king Ginu, ing metong ayaldo, may ngari ang libong banwa. At ing libong banwa, may ngari mong metong ayaldo. Ena piliban-liban ning Ginu, ing pamanupad na king kayang pangako. Antimo ing isipan daring aliwa. Diri na nalamong panahon ding sabla, balang sumisi at magbalik lob kaya. Uling enaburi, ing mipahamak ya, ing ninuman kaya kayo. Dapot ing aldo ning Ginu datang ya, antimo ing metong amapanako. King aldo ito, ing banwa mamaksing niya at matda. Ding batuin at planeta malasola king api, at ing sablang at king yato masilab. Antining makanyan mirinan kawakasan ning sabla, nanong uring pangataon sukat mayakit kaya kayo. Sukat kong mibyebye mitmong kabanalan, at king ganap akasuiwan king Diyos. Kabang panenayan niya, at pamalagwanan ing panyatang ning kayang aldo, daptan nyo ing sablang agyuyo. Ita ing aldo masisilabya ing mabilo gabanwa, at malasoya, at ding batuin at planeta mga laso laking pali. Dapot ing tunetang panenayan, itang pengako ning Diyos, ing bayong banwa at bayong labwad, anong numiral ing ganap akatuliran ng Diyos. Inya pakamalan kong kakaluguran, kabang manenaya kayo para king aldo, daptan nyo ing sablang agyuyo, bakong maging payapa pamibebe, malinis at alang kapintasan, arapaning Ginu. Amano ning Ginu. Salamat kin Diyos, talakad tapot parangalan ing maya pabalita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sa diyaing dalaning Ginu, tuliran niyang daklatake ang dalanan. Ding sablang tawakit da, ing pamagligtas ning Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
ing ginumanatili ke kayo. At keko antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpang kang San Marcos. Ligaya keko o Ginoo. Itiya ing maya pabalita tungkol kang Kristo ing anak ning Dios. Migmulaya iting balita kanitang matupad ing ulan ng Isayas a propeta. Oyan ing kakuntubod, aparalakong makawuna keka, isadyana ing kekang dalanan. Sasabiana naman ning metong akukulisak king disyerto, isadyaye ing dalanan ing Ginoo, itulidye ing dalan akayang tuntunan. Dinatangya at pepakitiwan king ilang, manaral king binyag ning kapanisyan, para king kapatawaran ding kasalanan. Ding sablang tao king kabilugan na Judea, ampon king Jerusalem, mintala king disyerto pang makiramdam kang Juan. Bisyag dala ring karelang kasalanan at bininyag na lang Juan king ilog ning Jordan. Megawaya kimbuak kamelyo ing imala ng Juan. Kapirasyang balat animal ing pekasintiruna. Duro ng pong pulot panila ning pamangana. Ganang menaral Juan. Daratang nga katukiko lalo yang mayupaya kesa kanaku. Kalagman karing tali ng sandalyas, eko karapat dapat. Ako bibinyagan da kayo king danom, dapot ya, binyagan na kayo king banal ay espiritu. Kalukuran kong kapatading maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, pinandam tapo king humil. Minsan po, asaganan ke ing kakilala kong makwaltang negosyante at kitnan ke po nga ko kaya, kumusta ka? Pekibat na kanako, masakit ing biyenge ni Father nga na. Misdan ko po king pakibat na. Misdan ko po king pakibat na. Masakit po kano ing biyenge ni ngana. Tutu mas may naya sigurong bagya ngeni itang kayang negosyo pero balo ko naman eya malulugi. Manakitan niyang masalese. Samantalang deta pong magtindang sampagita, kandila, ampo pang kapangan kaya taking katedral. Itang magtindang suman, tamalis, eko po daramdaman sasaingsing. Ela po makwalta, pero eko daramdaman sasaingsing. Para karela, basta po kanumengan lang at lumbesis ning patingapon, masaya na la. Masaya na la. O ito po yung daramdaman ko karening magtindang sampagita, kandila, ampong kapangan, ketaking katedral. Ela po makwalta, pero emo damdaman sasaingsing. Sabi rapin, manganlang at lumbesis patingapon, masaya na la. Masaya na la. Kapatid, nanupin po kaya ing papasakit king biye. Nano yung papasakit king biye, ing kayalan o kakulangan mong pera, yung papasakit king biye ning tao? Ing kayalan o kakulangan pera, yung papasakit king biye ning tao? Kaluguran kong kapatid, iti po ing malyari tamong dinan pansin king kakatamong ebanghelyong eni. Paganakana po kay katamo, ng ebanghelyo tamong eni,
na masakit ting biye nung king luho ka misane. Masakit ing biye nung king luho tamo misane. At nung ing luho yang mag-ari, ang giyang dakal, ang giyang kabaragbagla, manyaglila, o magisan la. Nung ing luho, ya ing mag-ari, ang giyang kabaragbagla, ang giyang dakala, magisan la. Kapag kaluguran kong kapatadin, pakibat po keng luho, yapin ing simpli ng biye San Juan. O yan ing pakibat king luho, ing simpli ng biye San Juan. Huli nga na pong milalarawan, San Marcos kang San Juan, nga na, megawa king buwak a kamelyo ing susulod ng Juan. At kapiraso yang balat animal ing pekasintiron na. At ing pamangana, nga na ning kekatang ebanghelyo, o nga ng San Marcos, king ebanghelyo tamo, ing pamangana duron ampong pulot panilan. Ba? So, ing pakibat po keng luho, simpleng biye. Simpleng biye. O, nung misane kang mamangan ka ring restaurant na mga mal, masakit pin siguro, ing biye. Pero nung malyari na ka man, mangan ka ring totobits, o kaya manukan, o kaya king lutong bale, baka sakaling mas mayan ing biye. Mas mayan ing biye. Nung makapagkasya nakapuking imalan at gamit ame saliking divisoria at alwan na pamo ing mga mal apipisalida karing mol pota mas maging mayan ing biye. Subukan mo niya pamo po'y Mang Donald. Iwasan mo niya pamo McDonald. Nepo. Karakal po mga santing at mas murang made in the Philippines. Wa? Karakal ang mga santing at mas mura na gawa keti king katamong bansa. Kesa ka ring mas mala-imported items, ne po? At ning kay mas manyaman la pa rin choknat kesa ka rin dakaldang pamisaling imported chocolate candies. Baloy po retan choknat. Yung mag-aral kong elementary, kaya mabakalang ko reto. Choknat o kaya retang nangas na kareta, itang bukayo. Baloy itang bukayo, nesyasite. O. Ha? Kasi po, kaluguran kong kapatid, dakal po kay katamo, dakal tamo buri, madalas eta naman talagang kailangan. O ito po nang kayang maging problema. Dakal tamo buri, pero eta naman kailangan. At din kayo po kasi, eta mo balong piyaliwa, ingke katamong kailangan, kingke katamong buri. Alwaya po ing needs, keng wants. Yung kay, burita lamo, pero etano man kailangan. Ha? Kalupa naman po itang kinuwento na rin, kaluguran ko kanako, as ne kakwalta ba yung mag-lockdown. Mintaya ka rin king banda Europe, may manyaliyang signature, mga mal ay malan. Louis Vuitton, talagang Selina, anyang kauli na, mag-lockdown. Oy, tayo naman nasulod. Hanggang yun, manasulod. Miluwal, di ba? Anyang lockdown na lang luluwal. Kaya niyambale, makadaster niya, murugo. See? Tama ka niyan? Mumuli po kasi king luho, potang may papasobra, ing burita mo, at kanita, lalong sasakit, ing bieta mo. Yapin po rin matwa, darandaman kayo po ka rin matwa ita, ngara rin matwa, kapag maikli ang kumot,
matutong bumaluktot. Nga rin, matutong bumaluktot. So kapatad, pasibayo, o ini mo yung paganakanak katamo ng Ebanghelyo tamo ngene. Tamo po siguro masyadong misakitan nung ingluho yang katamong bawasan, simpleng biye, kalupan ng pepakit ng alimbawang San Juan, yang katamong pakyapusan at biyayan. So ito po yung panagkat na katamo ng Ebanghelyo. Tamo siguro masyadong misakitan nung ingluho katamuyang bawasan, simpleng biye, kalupa na ning pepakit ng alimbawang San Juan, yang katamong pakyapusan at biyayan. Pero o ini po yung kutang, ing papasakit king biyeta mo, ing luho mo ing magpapasakit king biyeta mo, luho mo po kaya ing papasakit king biyeta mo, alipo, alwa mo ing luho ing papasakit king biyeta mo, sasakit mo naman ing biye nung matsura ing kekatamong pamiyabe-yabe. See? Sasakit ing biye o masakit ing biye nung matsura tamo naman pamiyabe-yabe. O tiping kadwa ng panagkat kekatamo ng Ebanghelyo. Sasakit o masakit ing biye nung matsura tamo pamiyabe. Imbiye po kano, may ngari ang pamangan, ang sarap nasa kaharap. Di ba? Ang sarap ay nasa kaharap. Makanyan pimpu, emowari, masalpakya o kaya maslamya, ingbiye mo, no ingbiye, nung alaya po kanong yumo, ingkekatamong pamiyabe. Maslamya o masalpak ingbiye nung alayang yumo ingkekatamong pamiyabe. Masakit ingbiye nung emo kasundo ring katuwangan mo. Masakit pinimbye. Siguro masakit ingbiye nung ating kompipate ning kapatad mo. Masakit pinimbye nung emo kasabi ding pengari mo. At masakit pinimbye nung kamwanan mo ring siping mong bali. Masakit ting biye nung bubukal kadaya king siping mong bali. Malungkot at masakit yang tutuing Pasko nung atinta mo pang kasundo. Malungkot yung Pasko nung atinta mo pang kasundo. So kareni pong makanya na sitwasyon na masakit ang biye nung ating kang kasundo, masakit ang biye nung ating kang kapate, masakit ang biye nung ating kang kasabi, masakit ang biye nung bubukal kadaya king sipin mong bali. Kareting makanya na sitwasyon na anong mensahe ng San Juan, na anong mensahe ng Juan Bautista. Nga na pong Juan Bautista, king Ebanghelyo tamo, isadyaye ing dalana ning Ginoo. Itulid je ing dalan akayang tuntunan, sumisi kayo at painggulot karing kekong kasalanan. King makuya da pamanyalita, pangumbira ng San Juan Bautista, ing pamanyisi at pamikasundo. Pamanyisi at pamikasundo. O yan yung pangumbirana San Juan Bautista. Papapatag no po ring bakubakong dalan at papatulid no ring baluktot. Papapatag nala ring bakubakong dalan at papatulid nala ring baluktot at kulkul adalan. O yan yung mensahe na o pangumbira ng Juan Bautista kay katamo.
ing pamanisi, nganing adbiento, ing pamanisi at pamikasundo. Anya kaluguran kong kapatid, nung ating kapangekasundo. Nung ating ko papungekasundo. Bayo yaman po sana misindyan itang maputing kandila keni. Sisindyan tamo na yung Pasko, limala po rin itang ekbal no karine delang Jonathan itang kalimang kandila. Ene pamukebit. Ekbal, pisalina niya ata. Wala yun. Bayo ya sana mo misindyan. Itang maputing kandila keni, lapitan me, itang taong mo kasundo, makipagkasundo ka. Anong ating kapapunge kasabi? Bayo ya misindyan itang maputing kandila ning Advent Rite, puntalan me, pagsabihan me. At nung ating kang kamwanan, at taong may kapa na sakit, kingkek ang pilubluban, kapatad, bayo ya po sana misindyan itang maputing kandila ning Advent Rite, pinye mo na, ipayabot mo na kaya, ingkek ang pamamatawad. Payabot mo na kaya, ingkek ang pamamatawad. Kapatad, pasibayo o ini po yung pangumbira na kaya katamo ng ebanghelyo tamong yan ilako tamo po ing luho panikwanan tamo karing kaya katamong kasalan makipagkasundo kanita ikang misasakitan at mibabayatnan ing biyemo akwanang maging mayan. Amen. Sasalpan tayo ko kay Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ginalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo nga anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliging upayani panala Espiritu, bibait ka Santa Maria Birhen, di nasalalang ng payang Ponsyo Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka rin mete, king katlong aldo, sinabliyang mebye, paypay tasyaban mo, makalukluk mananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ka namang keti. Banwa kong ka rin mabi, ang pong menga mate. Sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak da rin santos, king pangapataw da rin kasalanan, king pangasabirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. Bisan metong tasana, king panalangin, kambering sablang, misasadya, king dalan ning Ginoo. At nga tamong sumabi kaya, sopan mo keng misadya, king kekang dalan. Ulitan tayo po. Sopan mo kay misadyo, king kekang dalan. Baning Espiritu ning kabyasnan, ang tabayanan ni ing iglesyang parating mipapasyag king mayap ng balita, ning kayarian king sikanan, kaya lang takot at kambening maragol a pamakirame, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo kay misadyo, king kekang dalan. Baning Espiritu ning belwan, kasihano ring pamuntok ding bansa, at ding sablang opisyal pampubliko, king meto nga pamagnasa king kapayapan at hustisya, para karing sablarang sasakupan, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo kay misadyo, king kekang dalan. Baning Espiritu ning kausukan, di nanong siglaring sablang gagawa karing batas, ban apabandyan doring karelang bansa, karing makatuliran at alang pamangabiran a batas, at ding ukuman, ipairal doreting mitmong katapatan, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo kay misadyo, king kekang dalan. Ban ing Espiritu ning upaya, pasik na nga nakatamo, ban ipaglualo tamo ing sablang may na at matbud, at pagkaluba nakatang propetang maging siwala ring kalulo, ipanalangin ta king Ginoo. Sopan mo kay misadyo, king kekang dalan. Ban ing Espiritu ning kamalayan, di na nakatang malalam abelwan, king kaya katang kasalpantayanan, at karing puso tamo. Ban mabiyasa tang manakit at munye ulaga, king pamagnasa ng gawan tamo ning Diyos, ban tunay tayang atalakad ing kayang kayarian, manalangin ta king Ginoo.
Sopan mo kay misadyo, king ke kandalan. Baning espiritu ning kagalangan, king Ginoo, tarya nakatamong gumalang, at lugod king metong at metong, pauli ning kagalangan king Ginoo mismo, manalangin ta king Ginoo. Sopan mo kay misadyo, king ke kandalan. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Ginoo, maging malapit ka kay kami at ipayabot mong akit pilaring tanda ning kekang pangayatyo, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Makyabe tapo, king pamagkanta kindalit, para king pamagsadya ngayon. Balang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at ding sablang tawa kita, ing ligaya ning Ginoo. Walang kulkul tambakan la, bundok-bundukan patagan la, at ting sablang tawa kita, ing ligaya ning Ginoo. Ing siwala kukulisak na, isadyayang tala ng Ginoo, idulit yuwing dalanana, datang iyaing kekatamong Diyos. Balang kulkul tambakan na, bundok-bundukan patagan na, at ting sablang tawa kita, ing ligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan na, bundok-bundukan patagan na, at ting sablang tawa kita, ing ligaya ning Ginoo. Pamakilaban mabubus na, ting bulak mamanakit na na, ting maklak makaramdam na la, ting pilit eteraki tulang. Balang kulkul tambakan na, bundok-bundukan patagan na, at ting sablang tawa kita, ing ligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan na, bundok-bundukan patagan na, at ting sablang tawa kita, ing ligaya ning Ginoo. Bukyat kaking mata sa mundo, ikulisak akan yauso, gumulang ang Jerusalem, datang iyaing ginungkekang Diyos. Balang kulkul tambakan na, bundok-bundukan patagan na, at ting sablang tawa kita, ing ligaya ning Ginoo. Balang kulkul tambakan na, bundok-bundukan patagan na, at ting sablang tawa kita, ing ligaya ning Ginoo. Manalangin kayo kapatid, maing kay katangdaon matangga para paning Diyos, sikpang mayupayang tuto. Tanggapan na sana ning Ginoo, itindawan ka ring gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayan lagyo, king kaya katami kasaklala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang nung alaka alakeng sikanan, kabangan tabayanan mo kami king kekang pakalulo, tanggapan mo retingayin mit panalangin itingadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ni ginumanatili ke kayo, At keko antimod, iyat nayo ring puso yo, akayat nano king pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulin ang pasalamatan dakang parati at numan karino igpa, Diyos kingalanangga at lubos mayupaya. Inyang migpakumbabaya may kisaw kaya kami anting tao, ti paranay tambinalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kami indalan pa'y turo king kaligtasan. Ngeni panay mitang aldo po tangi Kristong Ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami sana itang kaligtasan na pengako na, ang ngeni paninayan mi king mit mong kasalpantayanan. Ulinita,
Kambering sablang koro ring angeles karing banwa ngamingan babye kapurian keka. Banal, banal, banal ka o Ginoo, ipuyay manwa, ipuyay yato, tingke kang ligaya. Hosanna, Hosanna, tingkakatas, katasan. Hosanna, Hosanna, tingkakatas, katasan. Noning daratang, ilagyo ning Ginoo niya. Noning daratang, ilagyo ning Ginoo niya. Hosanna, Hosanna, tingkakatas, katasan. Hosanna, Hosanna, tingkakatas, katasan. Tulikapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulini tapag paralampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, bang parake kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Payuyami daon kusanlo king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinape, pe pasalamat yakeka, pirasone at binye karing kayan disipulos at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuwaning kalis. Pasibay ang pepasalamat keka at binyening kalis karing kayan disipulos at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Bangketa mi patawaran ing kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, ke kami ang gaganakan, agasubli mong bebe, ke kami ang pagmasasyan, paniat ang mong maligaya, ke kami ang panenaya. Inyang ini kaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebyen ing anak mo. Daraon mi ake kay ting tinapi ning biet ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, igpepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo bang sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamo mo, kini kami nga sana makisan metong king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming nganting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may way pa, yung Santa Iglesia, makalaganap king mabilog ayato, pang miganap yak king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ke kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan, at maninayang subling miye, at ding sablang miye, ang unabye, tanggapan mo sana ginu, king maligaya mong arapan. At pakalulwan mo kengan, gawan mo keng ang karapat dapat magkamit king biye alanangga. Bang kaya ben ang Mariaing Birhengin duning Diyos, kaya ben ang apostol at ing sablang santo, at inupad king malmong kaburyan king kekabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak.
King kapamilatan ng Kristo, kamben na at kaya. Ikpang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananggan. Iniyabiyabe tamo pong maus kay patamong at yubanwa, king panalangin at tiruna, kay katamo ning Ginoo. O Ginoong Jesucristo, sinabi mo ka rin kaya kang apostoling kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nun elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan may ang pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo. At kay Koan Timuri. Bakit tamo po ngayon, imisasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay Kongan. Peace be with you all. Peace to all of you. Peace. Cordero ning Diyos sa milalako, ing kasalanan ing yato. Pagkaluluan mo kami,
Kaluguran kong kapatado ining kordero ning Diyos, ing ginutang Yesu Kristo, yung milalakok ing kasalanan ning yatu, kapalat tamongan ngayon kukumbiranan tanggap kayo, kaniting banal a pamangan. Ginoo, kumantapang tanggap ka, dapat ikas may amano mo, sumayap na ako. Ing katawan at daya ng Yesu Kristo, ay dala na katangan sana, hanggang hindi alanangga. Amen. Katawan ng Kristo. Karimpong kaya beming sisibak live streaming. Si Claude Tamo ban pangadyan.
ing dapatay espiritual ning pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ko, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran ko, may gitkin sablang bagi, at pagnasan ko, itanggapan ko. Dapat pauli na ningyening pinandit, era katanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual, kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at yung kakarin. At paksan mi itong keng lubusan, yung sarili ko keko. E mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Orasyo imperata, itamungan po. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit no, at may kamateno, karinda kalataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mulo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mulo rin doktor, narsis, at din sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawan no, kumayap na sanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang nilingap karelo. Pagkala mo lang alang hanggang kapaynawan, detang miyangon abye. Pagkala mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, paring ikakayat din sabla, at ban nakasawb kami, karetang atsuking pamangailangan. Ipaniga pumikeko, impatuknangan mo no, ing pangakalat ng virus, at ing pangakabos mi, karin takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang po mag-ari kambe mo, king kametong ani banalay Espiritu, Diyos manggaman king alananggo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E masana pisawili, ing aklis mi keko, king kagulangan mi, ngunay bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kananuana na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Virgen Maria Immaculada Concepcion, Panalangin mo kami. Maya payabak po kay kayungan. Mapilin mo pong announcement. Napon po, meeting kami po, kaya bemila po din kaya katampong kapulisan, keniking Mexico, at din kaya katampong barangay council ning Parian. Kayan tabi na pong among. Makiadwangan niya po yung kaya katampong parokya, king patupad na po ning batas, para king kaya katampong safety, king against COVID-19. At kasalukuyan po, yung kiyakatampong probinsya, under ya pa po king Modified General Community Quarantine o MGCQ. Uli na po ning ating tapa po 601 active cases, king kiyakatampong lalawigan, king kiyakatampong balen, ating tapa po 14 ay active cases. Kare pong barangay na sasakupan tamo ning parokya, ating tapa pong 5 active cases, kaya pong king parokya. Metong po San Antonio at San Jose Matulid, metong po Santo Rosario at metong po Lagundi. Nayapin po makanyan tayo pong pigsikapan na makiadwangan tamo po king gobyerno, bangata yung kiyakatampong kapag masusyan si Mambengi, Pasko at Bayang Banwa, safe tamongan nakasimba at king paglob na ng 2021 sana COVID-free na po in Mexico. Eya po sana lalong lumobo yung cases tamo.
At dini po rin mapilan pong api-sabi napon. The patio will be closed for parking and vendors 4 p.m. onwards starting December 15, December 25, 2020. So, misaraya po yung kakatamang pong patio para karing parking at karing vendors mag-umpisang alas 4 ng panapon hanggang kitang abak misa. The patio will have floor markings at least 1.5 meters apart to indicate exactly where people may stand at a safe distance. So, sa masantay po kasing patio uling expect namo po dakal tamong si Simba o Simba King Simba Bengi. Next po. With the assistance of Barangay Council of Parian, dala sa 13th Street o itapong 2nd Street, Balutamo, will be used as parking for the vehicles of mass goers. So nung ating kay pong nung magsakin kay po yung parking tamo kaya pong kadwandalan, kaya pong Lasaten Street. At yung pakisabi na po din kaya katamo pong kapulisan, ang po din kaya katamo pong bantay bayan, nung magdala kay pong sakin, ayaw po lalakwan ka rin sakin yung ding valuable items. Din kaya kayong bag, din kaya kayong wallet, din kaya kayong laptop, din kaya kayong iPad, o baski na pong maulagang pwedeng lakwan nyo ka rin, ayaw po lalakwan ka rin. Uling uso pong iniing bukas ko tsegang o ditang babalbalan daw po sa lamid ding sakin. At banta mabawas la po babantending kaya katamo pong kapulisan, nung pakisabi da rin pong mayap, nung malyari nung alakaran niya po magmula kitang lugar yu, hanggang kayo ng pisambal, lumakad na kayo mo po, ako po magdalang sakin. So, ito po. Next po. Then pong Barangay Parian Bantay Bayan will assist us to ensure the safety of our vehicles and prevent any untoward incidents during the Simbang Bengi Masses. Next. Our local police will assist us during the Simbang Bengi Masses. The gate in front of the Methodist Church will be used as entrance for mass goers. So, yung kiyakatang pong entrance king Simbang Bengi, yung kiyakatang pong gate king arap ning Methodist, kita pong side. Next slide. The arrangement of monoblock chairs at the patio will be grouped into quadrants. So we will group the monoblock chairs into 20 king harap na king patio para mas manageable po yung pamagbante para amin tintamo po yung safe distance o physical distance. Next slide. Only persons who are under the age bracket of 15 years old to 65 years old is allowed to be physically present during the Simbang Gabi Masses. Only po yung pakatimid na po ng IATF po kaya kami na po, 15 years old below, ela po malyaring lungub king pisamban, ang po po rin 65 years old above. So, IATF guideline siya po ito, at siya po king batas ito. So, anyway, atin tanaw pong live stream. So, para ka rin kaya pong senior citizen na manatili tama po ka rin kaya pong pibale-bale at ita pong 8 o'clock PM mas tama po ya pong live stream. Banta iwasan tama pong lumobo yung active cases. Strictly no face shield, no face mask, no entry. Mantabela po din kaya katampong kapulisan, ila pong mag-implement kanini. Next slide po. Must goer must bring and present an ID, sariling ballpen, sariling alcohol o sanitizer. Ito po. Deng ID po, gamitan daw po rin kaya katamong kapulisan ban i-validate da nung 15 years old o 65 years old na kayo po.
The Paris Social Communication Ministry will set up 2 monitor screen at the patio. So, maka-live video po nung nanong ahakit po kayo ng kilob nung sisimba kayo po king kilwal, akit siya po kitanluwal. Upon entering the church premises, the greeter will assist the mass goer to fill up the contact tracing form. Next slide po. The greeter shall always observe physical distancing from mass goer. As much as possible, avoid to hold the tracing form. Pakisabi na pong mayap din kaya katama pong magin code, seryoson tala pong fill upan din kaya katama pong contact tracing form. E tala po sana lolokwan. Sulat nyo po itang tutuyon lagyo, ang pong contact number, ang pong address. Kita po kasi ngaldo, sabi na po ni tamagin code tamo, sinibaya ka ni Daniel Padilla king pisamban, etani manikit Daniel Padilla, kay bat, tao ya kanu togegaraw, o mga nanimiras kayo tao togegaraw. Seryosan tala po din kaya katamang contact tracing form, para king kaya katamang pong safety ya po yan. Iya po bibiruan sana. Next slide po. At the communion, the communicant will just stand up from his place and the EMDC will approach them. Kalapan na po ning gagawan tao pong ini, king komunyon, king simbambengi, talakad kayo mo po king kayong piluklukan, kaya ba't lapitan na kayo po ning EMDC para papakinabangnan. During the recessional song, the faithful can disperse silently using all the gates of patio. So, kaibat na po ni Misa po, tal lumalta na po, makabuklat nungan po din gate ng patio, pwede tayong po lumal, kabang kakantade po itang recessional song. Next slide po. At pag anaka mo po, kempong December 8, Aldo Martis, holiday of obligation niya po, kaya katamong bininyagang Katoliko. So, marapat mo po ing tumagon tamo ka ring Misa o kaya king live stream mass. Yung kaya katamang po Misa king parokya 6:30 ning abak at 5:30 na po ning gatpanapon. Dakat po nakala salamat at maya payabak po. Kaya po palang December 9, birthday na po ning kaya katamang pong kasawop apari Kenny, mong Alfred David. So, kaya na po ning recessional song, greet tayong happy birthday. Salamat po. Talakad tapo. Manalangin tamo. O ipapagkaluban mo kayong pamangan na iba't banwa. Ibayo mo kayo mi biye agpangking kaya kang kabyasnan at lugod ka ring bagay ka ring banwa kapamilatan ng pamakra kemi kaniting misteryo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Hingino manatili kaya kayo. At kaya kaan timurin. At bendisyonano ko nga ni Diyos sa mayupayang tutuang ponding pamilyayo, hingig pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Hing misa daun tane may tanaking kapayapan at lagi tantandanan masakiting biye nung matsura hing kekatamong pamiyabe. Salamat King Diyos. Palakpakan tayo po nga po. Dakal salamat, maya payabak po si Bata.